Rojbaş خوشک و برای دلال امی ایروژی باسویه که بکن که چا او دولمندیا چند و ادبیات ما که سوویت هاتیه افراندن هدی دگهین ملت خواه توای جهانه بریا ورگره و ترانسکریپسیونه ما حتی نها سه برنامه چکرن سروی مسئله و حتی نها کلام ما پرانی گیشتنه گلمه و کتاب کرزان مزنجی بسیار سری ورگران ما دو برنامه دا باسوان کرش که مکریه کرمانجی و گیهان دیا ملت خام امی ایرو باسا اوان پرتوکا بکن که لارمنستانه و هنگ جی لکومارین دن درکتنه به تیپن لاتینیا کردن سوویت و یک جی به تیپن کیریلی ما اوانا همه تیپ گوهز کرنه یعنی کرنه لاتینی که بگیجه ملت ما بشک جوانا چاپ بونه بشک جوانا هلهی چاپ نبونه بشک جی دره دانن یعنی ام سر وان برهما کار دکن یعنی از پیشی درقا سه پرتوکا دا خبردم که بلاتینی نه یعنی وینا نشان که اف کتابا سرملی چپه اون که دبینن او کتابا کردی یا لاتینی یا پیشنه که سال 1929 درکتیه خو این بونه خواندن نویسارا کرمانجی اوا عرب شمو و ایساک ماراگولوف چاپ کرنه همه دست خدا پشتی او یکی که الفابا لاتینی هاتا چه کرنه و دورا جی پشتی ساله که جی ریا تزه بوی الفابای چاپ بو و پیوی را جی هوار دست بوشان خواه کرد یعنی 3 ساله پشتی ما هوار دست بوشان خواه کرد و از زانم که گلک کرده ما جاجنا زمان کردی 15 نیسان دادن کفشه جبر که هوار وی روژه درکتی سال 1932 دا هیویدارم که جبر شوندا وی روژه بگوهرن بکن 25 نیسان جبر که وی روژه هجمار پیشن یا روزنامه ریا تازه درکت سال 1930 یعنی فرق 2 ساله هیا در ناو برا ریا تازه دا و هواره دا و کسی پیشن که گوتیه الفابا پیشی کرد سوویت چه کرنه پاشه ما چه کرده او جلادت بدرخان بیه که دکووار هواره هجمار 80 به نازناوی هرکول عزیزان گوترک سروی یکی نویسنده چند هجمار روزنامه ریاتزه و چند کتاب کردی که ارمنستان گیشتن دستوی و پر کفاوی هاتیه که کردن سوویت جی الفابا وان و کتاب وان و روزنامه وان درد کبه ایجا نها ام بین سروی مسئله که به وی الفابای ما خینج روزنامه ریاتزه چند کتاب جی چاپ کرنه نه مسئله دست مدا لیسته که لکتاب خانه کردی یا استکهلم دا 65 کتاب به تیپ لاتینی کردی که لارمنستان چاپ بونه لودره تینا پاراستن کسی که بخوازن از وی لیسته کارم وار بشینم پاشه یعنی جی سال 1929 حتی سال 1937 گله کتاب با ما چاپ بونه 58 حد و او همو بلاتینینه بشک جوانا ورگرن بشک جوانا جی به کردینه که هم کردان ویسیه هم جی ارمنین کردی آخف یعنی که کردی زانن بنویسن و وان سالا پشتگیریا مکرنه آلیکاریا مکرنه و پرتوکی رسا چاپ کرنه و چما از دویجم هیا سال 1937 جبر که پشتی سال 1937 وقت گلک از دویجن تو کتابه در نکد بلاتینی نه بلاتینی نه جی بکیریلی
yani hatta از سال 1955 والایی یک چی بود لی راستی نه اوسانه ام بیجن ستالین وقتی قدر خواهی هات سال 37 همودانه گرتنه دی ساجید لسال 1948 حتی 1953 هفت کتاب چاپ بونه به تیپ لاتینی که ارمنستان هاتنه واشاندن و اف هفت کتاب جی لکتاب خانه کردی استکهلم دهنه و کتاب ها یک بالمه ده سال 30 دا درکتنه ده نوبر 7 ساله و پاش جی دیسا وک مگود سال 48 و 50 دا اوانا لکتابخانه انستیتوتا کردی پاریس دا جیانه و هموجی من دیاری وان کریه yani ev ser mesela Kurdin yani Kurdiya که به تیپ لاتینی با ما چاپ بونه که که بخوازه دکاره جوان کتابخانه وان کتابه هلده نه ام بین سر مثلا وان کتابان که ما گیریلی کرنه کرمانجی یعنی کرمانجی لاتینی و نه او لیستک به برچاوه و رسمک او قاس کتاب منو هر دو کچه خواه ما کردیا کیریلی کرنه لاتینیا ایرو یا جلادت بدرخان یا هواری و بشک جوانا بشک پر جوانا چاپ بونه بشک جوانا جی ما برگی وانا حاضر کرنه و حاضر جبو چاپه لی جبو چاپ خانه نبروی کاری جبر که مصرف چاپه لازمن یعنی جی کتاب کردی زیده ناین فروتان لما حتی نه هنگ جوانا چاپ نبونه لی آماده نه یعنی و زودترین وقت چاپ ببه نه ام بین سر مثلا دوی کاری دا کاره که هری مزن حجی جندی کریه و اف ترانسکریپسیونن که مکرنه پرانیا واجی محل بجارتنه کتاب فولکلوره یه زارگوتن هی جبر که اوانا پربالکشن تری با مگل کتاب چابونه اف کتابا 6 جلده حکیاتن چیروکن که حجی جندی آماده کرنه هر دو کچه من کرنه به تیپ لاتینی مجی رداکتوریا ورگران کریه و شان خانه روپل هیا لآلمانیه وان جامعه اف کتاب اف هر 6 جلد چاپ کرنه و خادانه بر هنه کتاب دنیجی وی چاپ کن از درق وان داجی بکن یعنی از خوازم سر وان 6 جلده هنه کی دور و دریج بسکنم یعنی تخمین بکن که سال 30 دست بکریه حجی جندی دست بکریه اف حکیات زاربیجان کسین که زارگوتن رند زانن گند گریه مال گریه اوانا برف کرنه و وان چاخاجی نه کمپیوتر هبیان نه داکتیل و همو به دستا کریه و ام بیجن وان سالا جی ری عربه جی تنبون مثلا جی گنده کی حیا هر گنده کی دنه گنده کرده 5-6 کیلومتر دننا برا وان دا ری هبیه او جی قدان دیه و حتی زوستانه جی وقت برف دیکت او ریجی دهات نگرتن با آواکی با عربه اوان چونه خواهی هاندنه و جوی خرابتر جی یعنی تخمین بکن که سال 30 پرتوکین که بلاتینی درکتنه و شانخانه آندا تکنیک آقاس پیش نکته بو یعنی حساب بکن بدنا برچاوا که هر حرفک وک حسنه کی بو یعنی حرف برف دکرن او همون دبون گوتن جی دبون خیز جی دبون روپل و روپل جی دبون پرتوک اف زحمتیه که گله کی مزن لی دلسوزیا کرد سوویت یعنی شاعر و نویسکار ما اسا پربیه ولد پاریزیا وان اسا پربیه که کاربونه او برهمین گله کی گرانبها بگین ما لی حتی نها او نه هاتنه ورگراندن و ترانسکریپ کرن و نگیشتن ملت ما
yani karek medaya berha منو هر دو کچی ها او باوی میشی سترانن کردی بلاف کرنه یعنی دو وقت ردکتوریا وی 24 سالان دا او همو ستران هاتنه قید کرنه و دوراجی جارا پیشن که ارمنستان درکتن بریا انستیتوتا کردی پاریسی بریا کمکاره و چند شخصان او ستران وک رشو زیلان و گندال نزان او کلام رادیو ایوانه برن و کرنه ملکی کردی نه از بیم سر چند کتابین دنی که ما تیپ گوهزی کرما لاتینی کریه لاتینیا ایرو یا جلادت بلدرخان که هواره دا چابوه و اینها به سر اکران چند کتابین دنی اوا کتاب باوی منن خیلی چاچان اوا 6 پرتوکی وینه که پرانیاوان لیسه چاپ کریه یه فولکلوره نه یا داویجی جوارن کردی واشنخانه دوزه استانبول چاپ کریه یعنی از یک وارا بیشم چنه یک جوان ممه عایشه ممه او عایشه هم وک داستان هاتیه نویسان همشی وک پیس هاتیه نویسان یک جوان زنبیل فروشه اوجی وک داستانه کیه یا دنه مثلا متلوکین جمعتا گلن یعنی وک هم دبیجن گوتنه پیشانن یک جوان کلام جمعتا کردانه و یا داویج یا دوزه چاپ کریه چند چیروکن گلرینه که هاتنه وچه کرن و اواناجی که هاتنه ما بدستی کاری که ما کریه گیشتی ملت ما دمینه که ملت ما وانا پیدا بکه جو واشنخانه جو پرتوک فروشن و بزنه بک کردن سوویت چه کاری که پیروز کرنه بونا گله خواه نه امی بین سر وان بین علی عبدالرحمن که متی بگوهزی وان یعنی لاتینی کریه موروف اما یعنی چیروکه که کرده لی از بری هر تشتی بیجم که رومان نویس می پیشن هگر عربی شمو به یه دودا علی عبدالرحمنه رومان اوی پیشن خاطر خانم درکت گلکی دنگ دا و بری که ما ترانسکریپه کرده و هنکی دنجی کرده بون اما یعنی ورگر اوی پرتوکی یا چند زماناجی هیه و موروف و گنده مرخاصا اوجی رومانه که مرید کاره بیجه رومانو که لی کتبه اوی هر بقیمت بیرو باواریا ما شرد چیادانه که کتبه اوی داویه رومانه که سر شهر آرارت پرانی یعنی قیمت وی بلند دویه که دانه که عرب شمو اف پرتوک بری 5 سالی دست بکریه نویسه یعنی سال 1967 ایوان داره وقتی دست بکریه نویسه وان سالا او کسین که تاوی شهر آرارات ببون هنک جوانا دست قره ارمنیا وانا یعنی پشتی قره جی یعنی پشتی سال 30 هاتبون ارمنستانه عربی شمو راستی علی عبدالرحمن راستی وان هاتبو یعنی بیرو باوری وان هلدابو سن مثلا شهر آرارات دا او همو قید کرده بون و اف وک رومانه که دیروکی ته حسباندن امتکارن بیجن یعنی رومانه که پر دلاله و اف رومان جی به ترکی جی چابیه چقاسی از زانم یعنی اف هر چار پرتوک نویسکار می مزن علی عبدالرحمن جی پرانیاوان لیسی چاپ کریه لآمده
و وەک ژمرە هاتە گوتن ئەو کتێب ڕند هاتیە بەلافکردن و کەتیە هەر ماڵێکی کووردا ژین کتێبا dinê ku em ê behsa wê bikin îdiomên Kurdî ne ev e ku Profesor Maksimê Xemo berevkirine ev kitêb bi Rûsî çap bû tenê îdiomên wê bi Kurdî bûn karê ku me kiriye çi ye ji ber ku şirovekirina wan îdioma bi zimanê Rûsî ne di wê kitêbê de îja ji ber ku îdiom Kurd in û şirovekirinê wan jî pir dirêj bûn me pêwîst dît ku ew jî gerekê bibine Kurdî yanî hem îdiom Kurdî ne hem jî şirovekirinê wan bi zimanê me ye ku bikaribe zû bigîje gelê me ev kitêb jî gelekî delal e û ev jî wê weşanxana Rûpel çap bike dîsa li Almanyayê wana sozdaya heta niha çap nebûye lê ez zanim ku wê çap bibe zûtirî wext guhê we ser be di wextê çapkirinê jî wan hevala ji min xwast ku ez çend gotina ser vê pirtûkê binivîsim wek resensyon wek anotasyon yanî wê ew jî di pirtûkê de çap bibe yanî wek anotasya wergervanê pirtûkê yanî ew pirtûk merî dikare bêje yekemîn pirtûkek ku hem me wergerandiye ji zimanê Rûsî ew şirovekirinê wê hem jî îdiomên hundirê wê de ku bi herfê Kîrîlî ne Kurdiya Kîrîlî me ewana kirine Latînî li wê derê hinek îdiom hene ez ser sekinî me ku dewlemendiya tevaya gelê me di wê de têne xuyanê û hinek yanî fikrê min jî têde hene ku bi bîr û bawariya me şirovekirina wan rast nehatiye kirinê lê min wek ez zanim min wisa nivîsiye di pêşgotina xwe de ya kitêbê de hûn ê wê derê hem ya kitêbê bixwînin hem jî fikra min bixwînin û hûn ê xaxa biryarê bidin ku kîjan rast e yan belkî her du jî rast bin yanî wek em dizanin gelek kitêbên dinê jî hatine çapkirin ji Kîrîlî kirine tîpê Latînî ew me nekiriye yanî mesela qîza Haciyê Cindî xanima Fêrîkê Ûsif gelek berhemên Fêrîkê Ûsif ku di wextê de çap nebûn wana hemû berevkirin û ji berê ve amade kirin çap kirin paşê kitêbê bavê xwe jî yê Haciyê Cindî jî ew kitêbên ku nîvcî mabûn mesela ji wan 6 cildeyên hikayata ya dawî wê hazir kiribû wê amade kiribû min tenê kontrol kir yanî wê herf guhartibûn herfê Kîrîlî kiribûn bi Latînî û ew kitêb li Ermenistanê çap nebibû ew 5 herf çap bibûn lê ya dawî destxet bûn hema yekser wê xanima delal ew kirine tîpê Latînî û yanî karê ku min kiriye di wê de çi ye min bi weşanxana re xeber daye bi wan re daye girêdan yanî xwediyê berheman re kontraktê wan gerekê bêne nivîsar gerekê bêne îmzekirin û Haciyê Cindî û Fêrîkê Ûsif piraniya berhemê wan piştî mirina wan çap bûne bi ciddî û gelek weşanxaneyên cuda cuda ew wana çap kirine lê piraniya wan dîsa lîsê çap kiriye li Amedê niha ez ê bêm ser kitêbên dinê yê Haciyê Cindî kitêbek he Heysit Rûpelek gotinên pêşiyan e mesele û metelok in yanî bame gotinê pêşiyan re digotin mesele û metelok
وینها برگی و کتابی جی به سر اکرانه اوا نه اف یادنه یعنی مثلا او متلوکین کردی اف راسته یعنی پیشی از درقه اوه کتابی ده خبردم پاشه مثلا متلوکی خبردم باشه و جارک دن هاتا گوارتنه اوا من شاشکر دور نه هات بویا مثلا او خبرو که جماعت کرده یعنی تیمانه گوتنین پیشیانه اوا خزینه که حاجی جندی ده 800 روپلین کتابی دا جی کریه او مثلا متلوک نه تنه ین کردین ارمنستان نه یا هر وها یه توایا کومارین کردین که کومارین جدا جدا دادمان لگرجستان قزاقستان آذربایجان وانا جوانا جی برف کریه و هلبت وانا نه تنه ملکی منه اوا ملکی گلی کرده که وقتی ام جوالات خا روین مهاجر بون ما بخور اوانا همو آنین و ما هدی او کر دا چاپه ایجا دوی پرتوگی دا وان گوتنه پیشا دا یعنی وقتی هون بخیرون توایا او چیروکن پیرکی و بین بیرا و یعنی او جشنین گالری و بکمن بیرا و عرف و عادت ما یعنی هر تشتی ده هیه و پر پیش گوتنه که دلال جی هاتیه نویسار به دست حاجی جندی و از هیویدارم اف جی و زودترین وقت چاپ ببه و بگیجه گلیمه اما نها بین سر پرتوکا هر گرانبها یا 1936 درکتیه هجا هات سر اکران و نها دیسابه اف فولکلورا کرمانجا حاجی جندی و امین عبدال آماده کرنه سال 1936 درکتیه به تیپین لاتینی به تیپ لاتینیا که کردین ارمنستان آماده کرده بون عربی شامو و ایساک ماراگولوف اف کتاب وقتی چونه لکردستان روحلات دانه قاضی محمد گودیه اف قرآن میه یعنی اوا راستیه که جبر که وقتی سال 1946 محابات کمارا محابات هات آوا کرن دو سه کرد مجی به روسا را چونه ورا کردن زانه که فارسی جی زانه بون اوانا او کدیا اف پرتوک جی خارا بره بون ویدره جی هاتیه بلاف کرن اف کتاب جی به دستور مالبتا حاجی جندی نه اف کتاب تاني همو کتابین که ما گه ترانسکریبه کرنه دستور مالبتا حاجی جندی ہے و به دستور جی کس نکاره و پرتوکی یان کتابین دنه بده چاپ کرنه و از سوارا بیشم که افکار ما چا دست بکرد بری 20-25 ساله کتابخانه کردی لستوکولمه ریببری و که ندیم یعنی خدا بر وی کاری گو امه پر پروژه که مزن چکن و همو بر همین گرانبها یه که لارمنستان چاپ بونه به لاتینیا کرد ارمنستان و به تیپین کیریلی همه اجباری و چاپ کن لما منو هر دو کسی خواهم دست بکن لی چه مخابن که ندیم زو وفات بو رحمت خدای لیبه او کار ده دست مداما لما ما پیشنیاری هنک کسان کرد هنک وشانخانه دا خدانا بروی کاری و جبو وشانخانه جی چند سپونسوری ما پیدا بود که بخوا به حسیابون که اف کتاب چاپ نبونه گرکی بینه چاپ کردن اجی چاپ حسیابون اف پرتوکین همو پرتوکین که از بحث وان دکم ما ده و مالپرا مدا یا ریا تازه دا
اوا 6 ساله ام هفته جارکی چاپ دکن yani jiwan pirtûka berheman çap dikin heta niha du sit şanzde cara me çap kiriye yani du sit şanzde car yani hesab bikin ku her carê weke 10 rûpel ji gotina me dewlemend me di rûpelê xwe de jî çap kiriye îja ew sponsorê me ku peyda bûn bi xwe peyda bûn yani me ji hîç kesî alîkarî nexwastiye ji ber ku wextê malperê de çap dibûn min li wê derê dinivîsand ku filan berhem heta niha jî çap nebiye lê em ji bo gelê me pê biheze em vana ji berê ve di malpera xwe de çap dikin û kêfa hinek kesan hatin hat got heyran ev kitêbên delal ça heta niha çap nekirine em ê xabin berbîkarî min dereqa sponsora da navê wan di çend heftê pêş de min got îja yek du ji wan hevala got hewce nake ku tu navê me bidî yani jî pesnê me bidî ew deynê me ye ku em çiqas jî bidin ew deyn wê ser me bimîne lema jî ez navê wan îro nadim lê niha jî dîsa çend kitêb berçapê ne ew wana sponsoriya wan kiriye sponsoriya çapxanê yani kiriye niha ez ê behsa wan kitêba bikim ku Hacî Cindî amade kirine me jî kiriye latînî lê heta niha jî çap nebûne yek ji wan yani du ji wan kilamin kilamên lîrîkî ne û kilamên êpîkî ne yani Hacî Cindî wa bi nav kiriye yek ji wana li Ermenistanê çapiye ev û ya dinê jî ya êpîkê jî li Moskvayê çapiye texmîn bikin ku di van her du kitêban da yani zargotina me û kilamên me destan yani kilamên destanî yani hinek kilam hene ku dengpêj dikarin çend roja bidine berhev wek dibêjin yani hevdû vegerînin yani kilamên disa dirêj jî hene disa xweş jî hene ev her du kitêb jî dewlemendiya me ne de texmîn bikin ku Hacî Cindî bi deha salan bi deha bi sedan kîlometra peya çûye di nav miletê xwe de rastî zarbêj e ku heya wana rind folklora me heye yani zargotinê zanibûne çîrok zanibûne kilam zanibûne ji zarê wan berev kiriye hemû bi desta nivîsiye û dûra çap kiriye yani ev dewlemendî kiriye kitêb îja xêj û yekê jî me jî ew kar berdewam kiriye me ew wana gihîşt transkrîbe kiriye bi latînî lê çi mixabin heta niha jî ew her du kitêb çap nebûne lê em hîvîdarin ew ê jî rojek ji rojan çap bibe ez dibînim ku hinek kes pirsa didin em ê bersîva wan pirsan dawiyê bidin yani jî bira ew hemû bêne berevkirinê ku em bikaribin yek û yek û bersî wana bidin ji ber ku ez zanim ji bo geleka balkêş ev têma niha jî em ê bêne ser kitêbek dinê Rostemê Zal ev Rostemê Zal çend şaxên wê hene şaxên wê ye Kurdî dedî gelek milet dibêjin ku ev ya miletê me ye lê di rohletê de gelek tişt hene ku yê hemû miletan dikarin bêne hesibandinê lê yani ji kê dest pê bî heta niha jî nizanin lê ev şaxên Rostemê Zala Kurdî ku Hacî Cindî berev kirine ji bêhna wan ji naveroka wan ji akla wan yani tê xuyanê ku Rostemê Zal bi eslê xwe Kurd biye Kurd biye û yani ji ber ku di nav
تمامی ملت مدا لهر چار پرچه او دروایجی رند هاتی رونشتن دناو گل دا لی دناو گل ماین دا yani gelek ew nakin yani bêjin ku ev ew me sereke ye. Rostemê Zal jî hejiyê cindî şaxên cuda cuda ji warên cuda cuda berev kiriye. Mesela li Ermenistanê gundên Kurda du waran hebû, yek li deşta Araratê wê derê 10 gundê me hene û yek jî berçiyayê Doraçeyê Elegezê ku wê derê jî 12 gundê me hebûn. Yek û li wan gunda geriye û pê hesiya ye ku kî van şaxa rind zane û belkî 100 şax berev kiribin lê 4-5 şax di kitêban da cî kirine ji ber ku ewana yê sereke bûne û naveroka wan jî gelek dewlemend bûye. Ez ji were bêjim ku ewî gelek berhemên xwe heciyê cindî ji komarên din jî berevkirine ku Kurd tê de dimînin yani piranî jî li Gurcistanê wê derê jî Kurdê me pirin çûye wê derê çend roja maye sevxatirê ku wê dewlemendiya gelê me berev bike û ez wê jî bêjim ku li Ermenistanê xên ji 24 gundê Kurda gelek gundên Ermeniya hebûn ku Kurdê me tê de diman. Mesela gundekî da dikaribû 105 malê Kurda hebin gundekî Ermeniya ku 500 mal e. Di nav wan da jî geriya ye û hetanî ev pirtûk çapkirine jî piraniya wan bi destûra beşa Kurdzaniyê ya Înstîtûta Rohlatzaniyê ya Akademiya Ermenistanê biryar daye ser vê ku ev berhem gerekî bêne çapkirinê. Biryar jî ça dihata dayînek çend kes berev dibûn dixwandin qîmet didanê fikra xwe digotin û dihatine ser baweriyê ku evana kîjan salê û çend rûpelava çap bikin. Ev jî ya Rostemê Zal kitêba me dinê ya heciyê cindî berev kiriye çap kiriye ya Kuroğlî ye. Ev pirtûk jî heta niha çap nebûye. Ew jî çend varyantên Kurdî ne yani çend şaxên Kurdî ne yê destana Kuroğlî ku mirovên cuda cuda gotine yani zimanzan û zarbêj û yani kesên em bêjin kalopîrê me ku herfa jî nizanbûne xwandin nivîsanê jî nizanbûne lê folklor ba wan di serê wan de pir xurt rûniştiye û bi sala bi roja bi seheta gotina heciyê cindî kêleka wan rûniştiye wek dibêjin şev û roj li xwe kiriye yek ku ev berhem ji wendabûnê xilas bike. Lê endabûnê xilas kiriye bûye milkê Kurdên Ermenistanê yani herî pir bûye milkê Kurdên Sovyet yani ser 700-150 Kurd lê daxwaza me ew e û karê me jî ew e ku em vêya bikine milkê bi milyona 40-50 Kurdî lema em vî karî dikin wana tîpguhêzî dikin ji Kîrîlî dikine Kurmancîya Latînî û dikin wanan. Wek min got ev berhem jî di malpera me da çap bûne malpera Riya Teze kî haya wê ji vê malperê tune ez dikarim çend gotina ji ser vê bêjim malpera me du malperên cuda ne yek bi zimanê Rûsî yek bi zimanê Kurdî ye û di vê malperê de yani malper heger hûn bixwazin bikevnê em dikarin adresê jî ji were bêjin ko êrdê xal wira paşê Riya Taze hemû bi harfê A Riya Taze û xalek û dîsa kom. Wê derê hûn dikarin van hemû berhema yek û yekû bixwînin yani ev çiqas kitêbên min besa wan kir ewana hatine çapkirin di malpera me de
ده آرشیوا مالپرامه ده جی هنه و یک نکارن کتاب پیدا بکن دکارن جوانا و اداره پیدا بکن مالپرامه نه از بیم سر پرسا و یکی که هر کاری که دا آستنگ ده هاتنه شکر نزانی هنک خیر نخواز هبون هنک حسود هبون هنک ذکرش هبون هنک جاسوس هبون یعنی سر چاپ کردن وان برهمان دبونه آستنگ مثلا کتاب جین نیگاریا حجی جندی درکت که چاوی فریده حجین یعنی خانما فریکی اوسف کتابک آماده کریه سر جین نیگاریا باوی خواه حجی جندی لور باز کرده به چا آستنگ دبون ندیوشتن که از وان کتابا چاپ بکن لی اوی هر آستنگ دانه آلیه کی و ناو دنگی ویجی لکوماره هبو جبر که پروفیسور اکی مزم بو زانه اکی مزم بو و دوستن دور بری ویجی یعنی کردن می روناکبیر هبون که وزیر بون که روناکبیرن مزم بون پروفیسور بون اوجی پشتا وی دسکنین بر حکمت اوت کرن یعنی همو بر همه حجی جندی و ساته کرن که چاپ ببین و یک جوان جی در و نما یعنی همو جی هاتنه چاپ کرن یعنی آستنگ نه تنه بر حجی جندی جی هبو مثلا بابی من وقتی کلام دشاندنه لکومکار و انستیتوتا کردی پاریس جیبو بلاو بکن یعنی هنه کردا شکایت دکرن و شکایت وان دگیشتا جیجی یعنی دگوتن اوا ملک ارمنستانه گرکی جی ارمنستان درنک هوه لی ریوبر رادیو ایریوانه وانا به آوائه کی دردخه او دشینه جه کسیم بیانی را یعنی کسیم بیانی جی او کرد می کردستانه نه کرد می دیاسپورا نه یعنی وانا اوقاز ذکرشیا وان هبو که کردن می دروای سوویت را دگوتن بیانی حتی محکمه جی چه بولی نکار بون تشتک بکرانا و از یعنی گیمانیه که دنه جی از جوارا بیجم یعنی هنک آستنگ جی بر چاپ کرنا وان بر همه هیه سپونسره که می هردمی یعنی سپونسره می سرکه مصطفى قلج اسلام هیه اوی خدا بر 6-7 کتابان سپونسره وان کرد و بشک جوان کتابا چاپ بون بشک جوانا جی چاپ نبون یعنی جامعی مصطفى قلج اسلام سپونسره خاکریه پریوان جدایه لی اوا ساله که زیده تره ها ایرو ها سبه یعنی بهانه دگرن و حتی نهاجی او کتاب چاپ نبیه یعنی اوا یعنی تشتکی شرمه یعنی گیماسیا دنیجی اوه که هنک واشان خانه کتاب چاپ کرنه لی در ناخ نافروشن یعنی سپونسری کرنه هنک کسا پره خواهدانه کتاب جی چاپ کرنه لی تو دچی با کتاب فروشد و اف کتاب با ما تونه یا رکلام وی جی هاتیه کرنه آنونسا وان جی هاتنه نویسار برداریده مثلا چیه پاشه امپیغاسیان که هنه کتاب آنده کرد و کردستان هایه پس نه کرده دادن ولات کرده دادن اوانا ترسا که ترک دکارن زوره لوان بکن یعنی لبر روان ببنه آستنگ لبر کاری وان شنخانه وان حتی نهاجی در نخستنه گیماسیه که دنیجی اوه که
کتاب هاتنه چاپ کرن ما ورگراندیه ما تیپ گوهزی کریه واشانخانه جی چاپ کریه چونه با پرتوک فروشان جی لی ناین فرودان ایران کرده ما زوزو وان کتابا نکرن یعنی کماسیه که پر مزنه واشانخانه جی به حواسه که مزن وان کتابا چاپ نکن دبیجن کتاب ترکی زیده تینه فرودان لیین کردی ام زرارت کردن وقتی چاپ کردن یعنی مصرف ها که ام دادن در نکوه یعنی روزنامه جی اول یعنی ام چاپ کن لی ام دخوازن جوان واشانخانه را و خواندوان خارا جی بیجن که ام وان کاران نه تنج بو ایرو دکن یعنی ام آرشیوا ملت خواه آماده دکن بلکی نفشن دن رابن وان کتابان بگرن بخونن بلکی چند جارا حوجه داری هبه جارا که دن وان کتابا چاپ بکن جبر که گلک بر همه می که بری حتی 1000 سالی جی 500 سالی جی چاپ بونه حتی نه جوانا یعنی وان سالا کم کسی خواندیه کم کسی جی کریه کم کسی جی پیدا کریه لی ایرو ام دبینن او بر همین گرانبها یه احمد خانی فقیه تایران ملی باطه و یه دنه هموجی جارک دن تینه چاپ کرنه و رن تینه فروتانه و دبنه ملکی گلیمه آنجا از سر مسئله و یکی خبردم که چند کتاب جی هنه نه جی فولکلوره نه و نه مکریه هنه کسان کتاب خواه چاپ کرنه او جی بلاتینی نه لی جیانا کردن یکیتی سوویت پرانی جی جیانا کردن ارمنستان هیه و از ویجی بیجم که دوی کاری دا دولت سوویت پشتامه گرتیه به تایبتی جی موسکوا او یعنی فینانسه کرنا همو کارین ما جی موسکوا داد یه رادیو ایریوانه و کار ریا تزه و اکادمی درس زمان کردی یعنی هر تشت یعنی تیاترو کردی و فیلم کردی که هاتنه درخستن پشتی هلوشینا سوویت ارمنستان تروی روش آبوری دا نکاره وک موسکوی آلی کاری ما بکن لیبرا هر کس بزن بک که بر همین سرکه هاتنه چاپ کرن و تشتکی شاعر و نویسکار نوجی مخابن پیدا نابن جبر که اوا 30 ساله ارمنستان جدا بیه و فینانسه کرنا جی موسکوی جی کیم بیه دروی وی یکی دا جی او کادروین ما نویسکارین ما جی کی داره دخلقین جی ریا تازه و جی رادیوی جی خباتکارین وان که دهاتن به سالان لوی داره کار دکرن خیلی کار خواه کار افرانداریه جی دکرن کتاب چاپ دکرن بعد هم چاپ دکرن و خورتن مجی گنج مجی چاپ دادن وان و گلک شاعر و نویسکار مجی هنک در رادیو و روزنامه دا کار نکرنه مثلا دکتران و مهندسان اندازیارن وانا جی بر همین گلک دلال چاپ کرنه بر همین وان جی هاتنه چاپ کرن در وای کاری که مکریه یعنی ورگر و ترانسکریپسیون او جی هاتنه چاپ کرن و بلاف کرن از هیویدارم که او ملک گل کرد که بنگه هاوی به سالان لارمنستان بود به سایا وان ورگران و ترانسکریپسیونان وی به ملک توایا کرده و از ویجیش بیر نکن بیشم که وی کاری دا ارمنیان گلک آلی کاریا مکریه مثلا وقتا من باسا کتاب لاتینی این جسال 1929
حتانی 37 که 58 حب درکتنه دما من باس وان کرد جوان 58 کتابا نیوی وان یان ورگرین جه شاعر و نویسکار ارمنیانه یان جه ارمنی بخوا به کردی نویسینه ارمنیان کردی زانبون پر بون وان سالا جی پرتر بون جبر که تازه جه قرار ارمنیا سالا 1915 جه کردستان باکور هاته بون و کردی وان گلک خوش بون و دولت جی گوت کردی وان خوش و دناف کردی مدا وی چاخی جی کسین که اونیورسیتیت خلاص کرده بون کم بون یان تنه بون دناف ارمنیا دا گلک بون و همشی کردی زانه بون وانا خدا بروی کاری و گلک کتابین کردی بخوا نویساندن بخوا چاپ کردن وقت مگو کتابخانه کردی یا استکهلم و کتابخانه کردی یا انستیتوتا پاریسی دا هنه او افتور وانجی ارمنینه و یعنی الفابا ارمنی یا به تیپ ارمنی الفابا کردی یا به تیپ ارمنی جی یکی ارمنی لازو که جیرا دیگوتن حاکوب خازریان وی آماده کریه شمس و درسن زمان یعنی کرد به چند ساله به وی الفابا ارمنیا کردی فیر بود حتی انجیل که هیا به کردیه به تیپ ارمنیه لی به زمان کردیه هنه کس سر مثلا به یکی یعنی او انجیل زود چاپ سال 1954 واندارا یعنی بری ویجی چاپ بیه به تیپ ارمنی لی زمان کردی هنه کس دبیجن که اف انجیل جبو که کردا بکن مسیحی یعنی دین وان بگویرن لما اف کتاب انجیل به کردی چاپ کرنه به تیپ ارمنی لی تشتکی ساتونه او کتاب به تیپ ارمنی چاپ کرنه لی به زمان کردی جبو ارمنیان جبر که پرانیا ارمنیان وان سالا کردی جه ارمنی خوشتر زانه بون یعنی کردستان باکور بون و کردی باشتر زانه بونه لی کردی دروی کردستان باکور جبو وان جی انجیل که جدا چاپ کردن به زمان وان و به حرف وان لی کتابا انجیل به حرف ارمنی لی به زمان کردی جبو وان ارمنیا بو که ارمنی نظام بون لی جبر ویجی به کردی دخواندن یعنی سر مسئله تیپ گوهزیا وان پرتوکا یعنی میگوتنا خلاص کرد هگر پرسی و هبن از آماده ما برسی و بدم مدید که چند پرس هاتن وقت وی خبردان آمده لی هگر تو نبن ام بوی آوائی خلاص بکن و ام وی کار خواهی پیروز بردوام کن و ناوی رومان علی عبدالرحمن شهر شده دست کردیم با کرده بویا شهر دچیان ده ما افتش گوری تا راسته نه اف نراسته مثلا راست بیجه جامعی علی عبدالرحمن ناوی رومان خود دایه دانیه شهر چیاده ایجا هنه کس گوری خواد گویرن شهر ده چیایان دا یعنی بلکی او گوارتن اوان راستره لی ایزنا هیچ کسی تونه کس دست خواب بده اوریگینالا کتبه او تکاره پاشه شروعه که بنویسه که به بیرو باواریامه ها بیا راستر به مثلا بر همین پوشکین چابونه پوشکین جیکی دا شاشی بردایه روس صد جاری او کتب وی بر همین وی هلبستان جارک دین چاپ کرد عینی شاشی و چاپ کرد لجیر وک نوت نویسی که شاشی هاتیه بردانه لی ایزنا متونه ام تاوی
وی کاری بکن یعنی ایزنامتن ام راست کن لما ام شروع وک نوت لجیره دنیز کلام گلو چما کتابین کردن سوویت به فرمات ای بوک نای فروتان یعنی بلکی جبوه که ام دو پرا نکتنه یعنی تا تشتکی تا فکر نکه خوش گو یعنی بلکی از دو وی کاری بگرم ام بکنه ای بوک بفروشن جبر که اف کاری که ام دکن همه بیجه باسا که ما باسا سپانسری کرد سپانسری پرانی جبو چاپه نه یعنی نه جبو کسی که وانا دیبگوهزی کردی دیکن یعنی که اگر به ای بوک ام بلا بکن و پره جیبین همه به وان پره چند کتاب دنه جی چاپ کن که حتی نها چاپ نبونه پرسندنی هم ریاض هزار روزنامه دولت سوویت بود لی هوار تنه به دست کردان هاتی چاپ کن در تو بیجه کیجا ناشوناله حالا جبو من فرق ناکه یا دولت یا کرده جبو من او نواروکاوی چیه و دیروکاوی چیه یعنی هر دو جی بردلی من پیروزن هوار جی ریاض هزار جی لی هگر اون دخوازن دیروکی پرسکن یا پیشن کی جان بیا ام دویژن یا پیشن ریاض هزار بیا جبر که سال 1930 درکتیه یکی نیسانه لی هوار پشتی 2 ساله درکتیه او جی بلاتینی بیا لی لاتینیا ما او یا هوار جدا بیا وان هر دو دزگه هانجی کارش بو ملت خواه کرنه خدمتی ملت خواه کرنه مالوان حمیاجی آوا و کاروانی پیروز حتی ناجی یعنی من جبیر کر بیشم که لازمه که روزنامه ریاض هزار روزه که ببنه به تیپ لاتینی یعنی از ورا بیشم من بخواه هدیه دانه یعنی 37 سال روزنامه ما جه سال 1955 حیا 1992 37 کمپلیک دبیجن هر سال که 104 هجمار روزنامه درکتیه من بخواه یا 37 ساله یعنی حساب بکنه 37 جارا 140 هجمار من اوانا دانه انستیتوتا کردی من دیاری وان کریه هموجی و لانستیتوتا کردی استکهلم جی و یکی سر دیستریبوشن هیا یعنی گوران جاندان ریوبریوی سر اوجی لستکهلم یا نه بیه موزه خانه اوار لو درجه همو هجمار ریاض هزار سال 1955 گرتی حتی نو دادن هنه کی بخواد تکاره لیکولینا نگرد خواد لیکولینا بکه تکاره جوان سه دزگه کردی پیدا بکه اوجی برساسیه اگر پرستونه بن همه بیجن بخاطر و مالا و آوا و آقاس وقت خدا من حتی نجارک دن سپاس جگودار راجی جه کسین که و پشتی و خبردان آمه بین سر باوریه که لازمه وان پرتوکا هم چاپ بکنیه که حتی نها چاپ نبونه بلکه ریه که ببینن بلکه واشانخانه که لمه بگیره بیجه هم دکارن خوابت نبر بیکاری از جواره بیجم خاطری و مالا و گلک سپاس که وقت خدامن حیا جارک دن هفته 2 هفته شونده